aku nui, kei aku rahi, kei aku whakatamarahi ki te rangi, kei aku whakateitei ki te whenua Māori ora, kia koutou i are taringa mai ki tēnei o ngā whakaaturanga e kia nei he puke he rangatira. Nei, te rānei ko tae mai tētahi waku nei manuhiri, me ki koia ko tētahi waku nei ako ngā tawhito no te kura kaupapa Māori o taumārere i ngā rā ko tahake, engari ia nei, ko te puake ia, ko whai mahi ia, e mahi ana i ngā kaupapa tino rawera wātu, ki kone i te tautokerau nei, i tōna wā kāinga. Engari, ka waiho e nā kōrero ki te taha mo tēnei wā, ka huri atu ki aia e te prata, e mihi ana ki a koe, mo tō tainga mai ki runga i tēnei hōtaka, ka hua atu au te rākau kōrero ki a koe, kia whakamōhio atu ko wai, nohia me tō pepehā wēnā kōrero ki aura. Tēnā koe, tēnā koe te katoa e whakaroko mai nei, ko Zayyen Benson-Brown tōku ingoa, heuri tēnei no Ngāti Hine, Ngāti Whātua, Ngāpuhi, me Ngāti Pāwā Nōhoki, i tupu ake au, i taumata mā kuku, i wāngai ngā taone o Moeroa me Kawakawa, nōku te honore, te whiwhi, i tupu ake au, i roto i te ao Māori me ki, i Kuranau, i te kura kaupapa Māori o taumārere, o tira i kohanga au, i Waikare, mutu wana tērā, i hia o kumātua kia ako hoki au i te reo Pākehā, kia ako me pēhea te pānui, me pēhea te tuhi. No reira i Kuranau, i te kāreti o pē whairangi hoki, i mutu au, i te kāreti, i te tau roamano, te kaumārima, kua hipa te wā, ne? Engari, mutu ana te haikura, i wehe atu au, ki whenua ke, i noho au ki pārihi, mo te kotahi tau, e mahi ana i tetahi, e ki ana he Rotary Exchange. Kia ora. I runga i tērā, i noho au ki te taha o etahi whānau, toko whāoku whānau i pārihi, i ako ahau me pēhea te kōrero i tō rātou reo, te reo Pōtukihi, e mōhio tonu ana hau ki te kōrero i taua reo, engari, kua roa te wā. Mutu ana taua tau, i hoki mai au, ki Kawakawa, ko te wawata, whai muri i tēnā, kia ako i te whare wānanga. No reira, i timata au ki te whakaki ngā pepa, kia tono atu ki te whare wānanga, engari i au e mahi ana i tērā, i tūtaki ahau i tōku pāhi, me ki kuia tōku pāhi tuatahi, i kuia te pāhi o aku mahi i Waimio, no reira i ngā ana o Roku ahau. Kia ora. I reira i te marae o Kawitima, i reira au e arahi ana i ngā tūruhi ki roto i ngā anara. I pai taua whēako, tōku mahi tuatahi. Engari, i hia tonu au ki te ako i te whare wānanga, no reira, i te tau roamano te kaumāwaru, i hunuku atu au ki Otepoti, ki te whare wānanga o tākau. I timata au i taku tohu pai tahi, i roto i ngā akoranga reo Māori, akoranga mātauranga Māori, maha ngā wheako i reira, e maha hoki ngā kuaha i puare mōku. Waimari au ki te rere atu ki Kanata, mo te kotahi hemeta, i reira e ako ana i raro i o rātou akoranga iwi take, e kia nei First Nations studies. Kia kite i ngā rerekētanga, o tira ngā ōritetanga, i wainganui i a
i a tātou, ngai iwi take. He whea ko paimarika hoki tēnā. I te tau whakahuri, koe rā te tau i whakapōtai tia hau, i roto i ngā akoranga mātauranga Māori. Engari nei, i tēnei tau tonu, ke te whai a hau i tōku tohu pairunga, i roto i ngā akoranga whakawhana ke iwi take me ki, i te reo Pākehā Indigenous Development. Paku whakatā i tēnei wā hoki mai ana ki wēnei kōrero amuri ake i ngā waiatahi whakangahau i a tātou. Hoi no rā ko te rangatira mo te rānei ko Zayyen Brown. Utonu mai, he puke he rangatira. Whakaeke.
Hoki mai anō ki ngā kōrero ki Wainganui a Māua ko taku manuhiri ko Zayyen Brown, tōna tupuranga me ona mahi ki roto i Te Pou Taakiri. Whakarongo tonu mai. Kia ora. Maharawanga mahi o ti a koe no te wā e mōhio ana hau ki a koe. Nā te mea i tērā wā. Tamaiti tonu koe, I think rima noiho o tau i tērā wā. Māua ko te whaia tūrei e whakaako kapahaka ki te kura tau mārere no reira. Te nui o ngā mahi ko ti a koe te prata. Mihi ana. I te mahi au i Waiomio, rā, engari kiau nei, he kōrero hanga personal tēnei me ki, engari i mua i taku tāinga atu ki ngā anara, nui o ku moe a mo taua wāhi i mua i taku tāinga atu. Ahoki ngā mahara ki tētahi wā, i au e arahi ana i etahi tūruhi, i taua wā tonu i riro i au i tētahi deja vu me ki. I au e hikoe haere ana i roto i te anara. Ki au nei, i karanga atu a hau ki taua wāhi. I karanga atua hau ki taua wāhi e oku tūpuna ki taku nei whakapai. I te mea i taua tau tonu i ako hau i wētahi oku hononga ki taua whenua tonu o tira ki a Ngāti Hine. I rongo au mō tōku hononga i waenga i a Ngāti Whātua me Ngāti Hine. He paki waitara, he kōrero tēnei kei te kitu tonu ahau, kei te ranga hau tonu. I think mōhio ana hau ki tērā o ngā paki waitara e pāna ki hau moi wārangi? Tika tēnā? Ai, kia tēnei whakaro, ai. Kia ora. Te rau e tō mahi, especially ki te hāpai i ngā kaupapa Māori, mātauranga Māori anu hoki, rawe ki te mahi tahi ki Wainganui tō iwi ake. Nā,
Okay, nā, I tēnei wā tonu, I te mahi koe tētahi o ngā kaupapa, ko koe me wetahi o hoa, I tētahi kaupapa e kia nei ko te Pou Taakiri. Nei, ki te ahau I tērā o ngā kaupapa I runga I te whārangi pukamata, engari mō rātou kaore anō kia kitea, tēnā whakamārama mai wetahi o ngā o koutou nei kaupapa, pāna ki tērā Pou Taakiri. Ka pai, no reira, I whānau mai ai tēnei kaupapa, I tētahi wānanga, I whakatūria e te rūnanga aiwi o Ngāpuhi. No reira, I te hiahia te rūnanga, kia kite, kia mōhio, ki ngā take, ki ngā take, kaore ngā rangatahi, e hono atu ana ki te rūnanga. Koe nei tā rātou aro me ki. Kaore anō kia rehita I raro I te rūnanga. Ai, kaore anō kia rehita, kaore te tino māharahara ki ngā take, tērā momo. No reira, mai tēnei wānanga, I toko ake te whakaro, kia hanga wāhi, marunga ipurangi, hei āta whakahono I ngā rangatahi ki ngā take. I toko ake anō hoki te whakaro kia whai wāhi ki te whakanui I wā tātou rangatahi. I te mea, he nui maha o tātou rangatahi e ike ana. E ngana ana kia pai atu tātou ki ngā tāpuhi tai ore me ki. No reira, ki te whakanui I wēnei o a tātou uri, e tino takahi ana I te ara, e tino whakaawe ana I a tātou, e tika ana kia whakanuia. Tika ana ngā kōrero, ai. Engari, he nui ngā moemoea, he nui ngā wawata mo tēnei kaupapa. I tēnei wā tonu, e pono, I te mea ko Ngāpuhi, Ngāpuhi te iwi, te iwi nui rawa atu o Aotearoa. Ngāpuhi nui tonu, Ngāpuhi nui tonu. Engari, te nui ngā o a tātou uri, kāre I te noho, I roto I te whare tapu o Ngāpuhi. Kei ākarana, kei ahi te rēria, kei Whanganui ātara. Te taone e. Yeah. No reira, kia whakahono I a rātou ki ngā take, ki ngā whakahaeretanga o roto o te whare tapu o Ngāpuhi. Ko te Pou Taakiri, tētahi wāhi, tētahi huarahi, e whakahono ai I a rātou. He huarahi anō hoki, kia āta whakapakari ake I te tū āpapa o a tātou, o tō tātou iwi, arā ngā whānau, ngā hapu. Ka pai e hoa. So, I runga I wērā kōrero e pāna ki te hono ngā hungarangatahi ki konei, ki ngā kaupapa haere ake nei ki roto I te wā kāinga nei o te taitogerau o Ngāpuhi. How has the response been from, I know it's only new, tēnei kaupapa, engari, from the time that it's been in existence, what's some of the responses been like from those rangatahi or from anybody really? Yeah, so interesting that is at the moment, I guess because we're on Facebook right now, a lot of our engagement that we're getting on Facebook is from, I guess, an older audience. Kia ora. Yeah, so I guess like a 35 and up
kind of region. Although there are a few rangatahi that still, engage, like say my hoa, some of our hoa and stuff like that. Right. But I guess since the buzz has been kind of catching on, I guess we've noticed that people are enjoying some of the content that we have to offer, especially some of the interviews that we do, where we, whakanui our Ngāpuhi Proud segment. Our Ngāpuhi Proud segment gets a lot of engagement because I feel like our whānau are happy to see our rangatahi that are doing stuff, and we got people that are commenting that might have only seen that person, when they're really young, and they're only now starting to see what they've been doing. It's kind of exciting. It creates excitement amongst our kaumātua kuia, which is great to see. In terms of our engagement with our rangatahi, I guess there is a bit more work on our part to do, but we are still learning as we kind of go through this process. We're trying to expand our audiences so that it's not just our Facebook kind of 35 and plus range, but we have, like say, Instagram, TikTok that kind of cater more to our I guess 16 to 20 plus range, and our tai tamariki nohi on the TikTok. Paku whakata I tēnei wā hoki mai ana ki wēnei kōrero amuri ake I ngā waiatahi whakangāhau I a tātou. Hoi no rā ko te rangatira mo te rānei ko Zayyen Brown. Utonu mai, he puke he rangatira. Mō tea tea. Hoa puhi ki te rangi. Ko te renga prō te menu. Alai ngauri. Au e nuku pare. Alai ngauri. O hine amaru. Tēnā rā hau. Mihi atu. Mihi atu. Mihi atu kātika kia koutou. E te Whangarei pai. E te renga prō e kunui. E kuiti. Me mihi kātika kia koutou e te hautai. Wa tatu mai, kauri, ko Ngāti Hine, ki Whanganui a tātou hatu. No reira tēnā rā kau, na mātau te hō no re nui. No reira, me huri ake au, ke rātou, ko poto atu ki te pō. Oki atu rā koutou, e moi rā. Kat! Hei aku kai, hakawa. Me pēnei rā tāku kore. Hei a koutou te mana I tēnei rā. Te mana mārunga te tika. Te pono o tira Aotearoa. No reira, hat. Me ruku ake au I te hōhonutanga o ngā kōrero o ati te tārawa. Tēnā pa, tūkua. Tēnei te whaipai, tēnei ke huri mai te takiwa. O te tupuna o mai a huka wata tai ki te reina e. Iakara. Te rahui mai te wehenga heke tonu rā te māta puna kirikiri rā ki te urukohi are ki te rāpiti e. Wiwi tanu. Roko hangara I te pau a pau a kera I te wāpuni. Arana takuha. I ngā rā ki te iwanei I te kaia te kaikaia. Ko te kiwi mutura ha mai ka ko te kitoa te manue. Anai tako tamu. Ki waha pakara wakahi haere te kaikaia. Ketu wai mahai e. Tata mauta kai tā hai ki mauta tā. Whiria na te aua ki arere o raiti e. Kukuta kora wai a te kai whānako. Whakairira, te kahukuri ki te hiko marko hora e. Kuta haere.
Poi. Waiata āringa. Te
Hoki mai anō ki ngā kōrero ki Wainganui a Māua ko taku manuhiri ko Zayyen Brown, tōna tupuranga me ona mahi ki roto I Te Pou Taakiri. Whakarongo tonu mai. Now, ka pai. So, you you mentioned that you've been creating content for this kaupapa, and, it's been going pretty well, especially amongst some of our kuia kaumātua, older generation. So what's some of the things that you yourself have enjoyed producing, to give in whāngai our iwi? So at the moment, I take care of a segment we call Kite Kirehu, and it's about breaking down different like whakatauki, whakatauaki, kupu whakarite, kiwaha, pepeha, all of that. And for me, it's rewarding being able to make this mahi, produce this content, because I see it as a result of all of this mātauranga that I've been able to gather over the years. I feel like one of the reasons why I continue pursuing, because I kind of wanted to prove and show to people that there is an avenue, there is a pathway for people to make it, in the big wide world. With mātauranga, I believe it's a growing market in today's world, in today's economy, especially when we think of how we want the next page of Aotearoa to turn, We got a lot more businesses and stuff like that now trying to implement our mātauranga, our values within their Western infrastructures. So the more we do it,
the more we can change. Tika ana o kōrero e mara. You know, in regards to tērā wāhanga e kia nei ke te kirehu, e ki mai koe ai, ko whakamahi e koe e tahi o ngā whakatauki, whakatauaki, ngā kupu whakarite e rau mo mea katoa. Ko wena ngā mea o te kāinga nei o te motu whānui? Wā, te nuinga o ngā whakatauki no te kāinga nei. Kia ora. O ngā whakatauki o ngā pepe o nāla. Kia ora. Nā. Ko te matu o te nuinga o ngā whakatauki o e nā momo, no te kāinga nei. Apa e mara. Ia koe mahi ana I o mahi katoa, pēnei I te Pou Taakiri, to haerenga ki wāhi kē atu o Aotearoa, ngā mahi oti ia koe I roto I te whare wānanga, ngā mea katoa, ko ai wetahi o ngā tāngata e arahi nei ia koe, e hāpai ia koe I roto I o mahi e hi ana koe te tuku mihi atu. He rārangi tino roa te. He rārangi. Mātua, ka timata I oku mātua. Kia ora. Nā oku mātua a hau I poi, nā oku mātua a hau I arahi I ata whai. I etahi wā, you know, ko etahi wā rātou mahi, you know, kāreo I hia ki te whai, you know. Ko ia I whakaawea I hau. Engari, oku kaiako anō hoki. Mai te kōhanga, ki te kura kaupapa Māori, tai rāno ki te kāreti o pē whairangi. He nui wā rātou, he nui wā rātou Pukenga o? He nui ngā kōrero, ngā akoranga. I ho mai. Kia ora. Ai. Nā, ka tai mai ki a koe anō, me taku mōhio ai I mahi koe I te mahi kapahaka I roto I ngā tau, I te wā e kuraina tonu. E haere tonu ana wena o ngā momo mahi, e rapu rōpu ana koe? He karanga tēnā. Ai, tika. Nei mai haere mai. I tēnei wā tonu, he aroha tonu tōku ki ngā mahi a rehia. Sure. I ngā tau kua pahure, te nuinga o aku mahi kapaka, I tū ki te taha o te ropu Māori, tō tātou Māori Student Association I te whare wānanga o tākou. Ka pai. Ai, ka tū I te huinga tauira, he huinga I wānga I ngā Māori Student Associations o ngā whare wānanga katoa. Ai. Engari, ko tēnei mea te wā, ne? Te wā, te COVID anō hoki, tēnei mate uta, he mea ua ki te whaiwhakaro ki ngā mahi, ki te whakataitai kapahaka, engari, e aua. A te wā ka kite, ne? Ka kite. Paku whakata I tēnei wā hoki mai ana ki wēnei kōrero amuri ake I ngā waiatahi whakangāhau I a tātou. Hoi no rau ko te rangatira mo te rānei ko Zayyen Brown. Utonu mai, he puke he rangatira. Te haka. Kia mau! O tokino, te kawara, ko te kawanui, ko te kawara, ko te kawai ahu mai, ko tiki arangi, ko arangi tūhai hanga, kai puna waiara, kai puna mātauranga, ka kei tei taha.
Whakawate. Ko reira, ka huri a pēna haparo, te rātau, ko hoki atu rā ki te pō. Ko kōrua tēnā, e manu korepa, e papakua, na mātau kau. Ko kautau tēnā i whakairo te kōrero, hei rangatira mo tātou, hei amorangi ki mua, ko tātou te hāpai. O tirā, ki ngā mate katahi anō, kua Hikurangi, ki roto i te Whangarei pai. Kia kōrua no te pawarenga, haere atu rā, haere atu rā, haere atu rā. Anei tō tātou ano hamo koutou, o reira e te iwi. Nei rā te mihi, ai te pio whairangi kia koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora mai tā koutou. Era te moro rua o
Hoki mai anō ki ngā kōrero ki Wainganui a Māua ko taku manuhiri ko Zayyen Brown. Tōna tupuranga me ona mahi ki roto i Te Pou Taakiri. Whakarongo tonu mai. Hei, I mua tu, toru noi ho ngā pātai e toi ana. I a koe e haere atu ki ngā wāhi tawhiti i whenua ke. I kite ai koe wetahi o ngā oritetanga ki a rātou me ngā iwi take o kona ki ngā iwi o kona I te kāinga? Hei tauira, I pārihi, ka kore pia ahau e kōrero mō a rātou iwi take I reira, I te mea te nuinga o rātou iwi take ka noho ki ngā wāhi pēra I te Amazon. Oh, wow! Yeah. Engari, ko ngā tangata no pārihi, he tino ōrite kia hau nei wa rātou whanonga, wa rātou āhua, ki a mātou ngai Māori, ko te manaaki, tuatahi ake, tētahi wa rātou tino uara, ko te manaaki, ko te whanaungatanga, e rā momo, he kaha rātou ki te whāngai I a koe, kaha rātou ki te manaaki, te aroha no reira, koe nā pia, uetahi o ngā ōriketanga. I kanata, he ahua rere ke te hitori neki, te hitori o ngā te whakawhanaketanga o rātou... Tangata whenua. O rātou tangata whenua, o tira ki tō rātou karauna. No reira, I ngā wā o mua, I whakakotahi rātou, I wetahi hapu, I wetahi iwi, ki runga I ngā rāhui, ki runga I ngā reserves. Ko wā rātou reserves, e harai te mea no kona taua iwi. E harai te mea kotahi noiho te iwi I roto I taua rāhui hoki, toko maha ngā iwi no wāhi rere ke. Me te aha, he rere ke hoki I wetahi o ngā consequences neki. Okay. Me mau res cars rātou. So, kia rātou te tahi mea, kia nei ko te he momo identification. It's basically, to prove that they are a First Nations people, they have to have separate identification from their normal IDs. Wow. Oh, wow. Well, I guess hanga wai mari e mātou I konei Aotearoa nera. Kore mātou e tino. Tino. Kore mātou e tino aro atu ki ngā kaupapa pērā. Oh, well, mara I mua atu I tō tātou nei wehenga. Hi ana koe te tuku mihi atu kia wairā nei, o hi ana koe, okay, a koe wetahi kupu whakamutunga, pāna ki tō mahi, pāna ki Te Pou Taakiri, aha raini? Ka waiho pia I kona, ka shout out ki te hiahia, ki te shout out, tēnā pia ka shout out tōku māma, kia ora māma. Whai. Kaha rongo ia ki whakarongo ia ki ngā reo irirangi no reira, tēnā koe. Ka pai. Pai ana, tēnā koe I whai wāhi mai te haere mai ki runga I tēnei o ngā hōtaka mo te tei whakawhitinga kōrero e pāna ki a koe anō. No reira, e mihi ana ki a koe te rangatira tēnā koe. Tēnā koe, kia ora mara. Kia ora. Koia tērā he puke he rangatira mo tēnei wiki. Hono mai anō o tērā atu wiki mo etahi atu o ngā kōrero mai ngā rangatira. No roto mai te wā kāinga nei ko Pita Moon tēnei mihi atu nei ki a koutou katoa. Mauri ora. He puke he rangatira. He mea tautoko na te manga. Hei pāho.